Shubor nakaslem jong unongsan hima. Angka yang ini Rudy Ed Shaplian. Kinong ketkam jong UMLA Kamausan Ram constituency uba HM Shangpliang. Kilayo bandrong sya kaseng BJP menta kasngi ka khandai tarik unailar 8,000 apawar. Ha office tray kam kaseng ha shalong ya kabala pedang buram do uba AL heng ubadai UMLA ka BJP na penthor umkra constituency. Ha gani kasngi kinong ketkam jong UMLA Kamausan Ram constituency ba HM Shangpliang. Kilapoi palat spangut kenthop na du kirang ba kilong kme bat kisamla. Layok kubor ba UMLA Kamausan Ram constituency uba HM Shangpliang unsarong siya kaseng BJP ondala day kapor banyak kun ya ki election MLA haus nem 8,000 apolai. Di samla syarang bat ketay bat kitu barok we ki barok ki ba day kapok Kamausan Konstituensi dan Oplan bat kibi di Jakarta. We welcome all of you to our party office and I'm very happy and overwhelmed for all of you for joining our party today. You have joined the BJP party, the national party, the way the party ke bahetam hadri India. Kita lalu kat prakur di karya kata kita trekam jom ke BJP habo hadri India ke jogi. Wan mentah kila aksa sedang sedang. So kalau mau cuci ke sewan giving away the constituency, even one when you join ke BJP. Kemudian lagi ada di start di Jambi kong kita melam, apabila join ya kan Mosulam, buat ke Delhi mereka menjaga isu. Bila orang the closest from Mosulam to Delhi, now we can approach anybody from Mosulam to Delhi. You want to talk to JP Nadaji, our honorable President of India. You want to talk to our Prime Minister ji, Sri Narendra Modi ji, anybody because you are the family of the BJP. क्या फैमिली जो बीजेपी बंदा फिर अपने सो आइलती है चंद बात की प्राइम मिनिस्टर जो करी इंडिया वो अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो करी इंडिया वो जेपी नड्डा जी और ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट जो बीजेपी करे करे एक लोग जिंगर गुरु का बगला बनवाना शिवर पा कि जिंगरे की जम ना का सेंटर na kemudian development overall development kepada apa kaneka setiap kejongi bahkan tambah apa kita lagi jongi kau lagi jongi ni Mosulam yang lah berwala sibuk bagi skim bagi development dan pada roy kepar harus jongi Mosulam. Lalu yang kamu betul kamera pada ay today kebangi pi baro yang kita melang ni jongi yang pi baro balok pi belum pa but each one of you must come and join yourself to our party BJP. Party BJP is one of the largest party in our country today. We have 18 members, workers, who are working for BJP today in the whole country. Today, we are down, we cut, we put down the power, we put down the kilo, we can own, Balang, we can own, Jaitunderu, we borrow, we can own India, we are all one and we are all human beings. We can do it. We are down, Ikwa apa vegetasi itu, bak kita dulu komandan hantar apa Mosulam constituency, bak mobil benar hantar to menyeterang, bak komandan BJP kawadan hantar apa Mosulam constituency, kenapa? Bagi pencop yang dulu kandidat mobil BI keteng, uban long kandidat jong BJP nama Mosulam constituency. Negara jurung menjungi, saya kali kapati kalau bagi ini ये किmat perikam jangan dikembali apa kali jami. Khasnam kerana pasensya ilmu dari jami. Kerana sibuk kita berdai nak mata jami kita berdong. Kerana itu bahado wat Islam mengadang di jami seru kamar muslim persuasiru. Kita yoma ikijingku. Nah jadi kejingnya bah. जो प्राइम मिनिस्टर dari Narendra Modi. Ketika tengah kabar kelam ini, bang pek, bang pengin kemirin nanti, bang lama masih ini yo bandrung syakali kapati kebahayatam apa dari kepada itu doni. Tiang sar, nampak abang keren sibon, mulai ngelangan bertubi,
Baru nagalang yung kinangkasyan doon ni Don Boy Gijimot. Banani si Kumat awang nilay banpay siya Gijimot iigisan. Kuma nilayo wan le enrollment nilalong number kibagpura jong kapag kibijupin baka maglipay siya lagi nga kapag nilang baro bangin presyitan bangin ang paglan banang pundray yan ni kapag kibijupin hakan ay nagsyan kapansawan ngayon siya bro begitu diparok kibijupin ng baki social media kibang sumaya bagawan manisyaman dapat niya hari kapwa kibagawan siya kasyang jangan tahan gitu nih, kita kan semua mau semua konstruksi. Nah, kemudian biro kerja, kita pesan baru, pada jumi baru. Paling gini di sosial media ini, nah kemudian di bawah biro, pada siapa tahunya di kapal. Mulai, nagalang jumi, ladang ilalong, kita coba parti, bat, misalnya ban organize, ya koi, kemudian ke bahaya, hamam suram, hamam baru, kita pesan bat. Di grassroots workers dari Kenya akan sebentar lang dari jituan rendah jongkri kita dalam nagaste. Kata kedai kencing keempat nagalek ini. Agar ni kasih yang setempat orang lang yang baru dipaipa bertunjuk yang sebenarnya orang lebih terpilih dalam jongkaste. Baruan ini saja. Rekonstruksi kejongi. Lagi mengeram jongkapati BJP. Iban seperti ini. Nado kontakasi. Buat bagaimana try puna nakapanta kapati kejongi lapanong dan mentasgi bagi nana pantresito bagi dia bantunjok ya kasih napo konstruksi mau ram kejongi ngakular daga bagi kular lamboro ngetskan ba daga jintresito nang jongi baro ngakwa apa ya gilida jongi baro ngi peti daga dak to garu jilati mat daga bagi baru bagi penyi segini giliran kijoni bagi pencot dan borong yang potong ini ada election ada mulai. Progress bon solution.